polumotri ya ye koko fuo polumotri ama ya sa ye bi kura wo chen aka ho okay be ma no wo hwe se de be ma ni siti ana nani nyo ho nani jime ho na me yare ye na waji me ama wo yare ye no wayi wa ma na wo ka sembi mfiti ase no wo se wunyi Akoma FM 87.9 Kumasi sa ba no na wo wale no omo ka se obetu oye wo no pachon na wonyi wo na ma wo bosome miensa ti bosome miensa no oh na wa wo ba na wonyem na ma wo bosome miensa ti bosome miensa no twa ba wa kula bi ase nti wo no afa ge ne mpana okay ti ge ne kwaje na mesori aminya akonma mpo mo mi bio na okọ abe no so anadwo no aba nti oba me nkokọ na me won kokọ panti na me chibia na me de aye aduane ne me manadi okay nti oba no abedi nti sa ba no anene Akoma FM 87.9 Kumasi wale no tu waduro no me pacha wale na sidan ama no wa sidan okuro no so ama no wa ware sidan ama oba no ewe won pacha an one ni timi sese ya me pacha na edie na obusuafo oka because me nti hwiase bi nti na woni be ma nti na okoye ho ade ma abusua na ba bi se no mayi wo ama obi amfa hwe ho me pacha wo me ho ade ye no me ho ade ye no papa nko ana gi ye no odi ye me ho ade ye papa nko ana gi ye no odi ye na papa pani na wu okay nti me ofa no mo si be ma ne meye me ho ade foforo anu na be Akoma FM 87.9 Kumasi se me ofa no ma ni binti o se wo mu metua nsa kakra akamamu dia na chese ya ye oba ho ade am papa ne ade Akoma FM 87.9 Kumasi enu ya kan anu nti be ma na nko phone no am ye na ekesan mo anye se banchifuo aburofuo bodifuo bibia nka wonu ane kokofo no ye body e banchi mente wonka ye bodifuo ye banchifuo ye body ne banchi na koko na koko na ye okay enti se say adie na wo pese be o da so pewuku no wo be kwa koto aware no so wakrase o me pacho de maye ya me yale me kwado obeya me no mintina o Akoma FM 87.9 Kumasi sit na ma me ne me mane ne ntina me ne ma me nya baabi na me de da player campus me da bontino ntinso no nso to nyina bo me ne me bane ne no ma nyina enti wo kwa na o medu achi me kwa na me baketu anu bro nyi no de ne bra me wasunsa wo so wonko no osame woni no masan 7 emanson pacho mo ba pani de sen 20 years ede na ba pen oba na ba ma oba ede no wo ye USS nti obi afa no wadwo so na wone ne ton anuru okay ada wo ba na oba ketua bi eduwachi ono ne ka kire pacha no she squat ade na Akoma FM 87.9 Kumasi na se hine fa no wote a wo ko school because so pacha mene ni nyina na wo player camp onkola no ko school anu osun so obeko no so ko bi pacha okay enti se say be ma no untumi nware ne biem pacha de enti yenye mpata emfa ma pacha mpata se na here me pese wo si dan ni bi ma me ne me man wo si dan ni bi na me ne me man mo di asem no kwa ahemfie no wo mo je mpata ma wo mo ji 2 million mi kunu no 2 million se ya nye mpata ma ya sa ya nye hwi ya mami o se ya jeniska so mfanya dan wo mo si 2 million wo mo de pata abayifo no wo su Akoma FM 87.9 Kumasi abayifo no mo de pata wo mo wo sunsun no mo abahwe me ama me ho atso me oya ade no nso mo amehwe me sika mo amehwe me nananom na ji wan na ji kasa wo mo de pata abayifo wo ho mu sabaya wo mo beja wo dampofo na oye odi kuro wo kuro mo wo no dampofo na oye odi kuro wo kuro mo el dampofo pacha elder bejiska ko pata abayifo pacha no o meja wo pacha no jiska no koyen abayifo no meja wo o manya Ismail me pacha mo fa ye ma me no video ento so di nkomo ye fa ye ma me no video no ento so ebra on nantie no na Akoma FM 87.9 Kumasi situation esitie
ya bema etumi eja ne ho me ba cho mo frɛ bema no ye frɛ ni invite no sɛ ɔmɔmɔden na ɔmra ye frɛ bema no invite o hye ye bo sɛ ene obeba ne nyina ya tena se na yaka kwan ye befa so a ye de behwɛ obai na eno mo agyae abayisam no hwan sem no ade yare yi akɔ hospital amo maka cho sɛ ye huhu mu asɛm nti wo mu ntumi nya na ba cho family anko doctor bia na wo ankasa so won kɔ hospital ya na me kwanka ase doctor no mo ma me pressure duro ma Akoma FM 87.9 say yare ne ba ye pa de o de me ma heva clinic fo ba koda krope no mo ma maduro no ano no amfo anko biem amfama anko biem okay enti atiefo yeguso a ya ye frɛ bema no ye ne na di komodada wa hye ye bosse ne obeba ene ye ba ye no so a wadum ne phones no enti ye ba be frɛ no na ye hwɛ sɛ de waso na ye ne ne komo ne ye hwɛ sɛ ye maami asɛm a wɔkan ye no krɛ anase ebia opese ogu bema na nimu ase enti ana wa ye bibi Akoma FM 87.9 Kumasi na ye hunu ne ne bema no edi enkomo ne mom so ye bema na oto a ya hwe oba na wo kofa no empra ne ye na wo betumi asai wo fie eye 3p Pastor Julius papa asemi hame sɛ bema na yare ye na ne yiri gya ne ho a enka yasem sasa mo de bia me kam nim ntia ya mema bi yesa o se wona oba sha abrabo asema abrabo de efi dam ware ye ekosi dam be wu no anema bebre na omo ebi okura dana mo ye word na akura no sa dana no biribitimi si ona baby abema no mnim se otie anu a o hye ye bo se obeba ma ye flower ye nti ye nka o obi ye nasema ba no o kire se wono na ware yare aba wogya no ho ye nka hwe ye se bra no be kire mu se ayampa mama ayampa mpa e won kiremu se nyampa nso e won kiremu entu nso obeba ma mo frɛ me no asɛm ayampa na me nate na mo oye se ni na magya no ho no mo ba wo musa no ya busa ho so confirm na ye de yi atoye no be me na ampa wodi fo na nso hwɛ yare na aba enti em fanfa kwa we so aran fanfa na mo ye fo na wo ma de a anu nya o ka chese baba ba se ye fo no wo dumo fo sere se yare ye betima kese ampampo sa wo na ade ma no ye nim se stock yare ho de na so wo ye se ne kire se wo na wo sheda e ma ne ko sati ye sere no ye fa ne sai kwadwo jan ma me tu fu se ba bi o bia o mo ne omra ye ya fe no o metna se no ma tiefo ni wiase nyina hu se na ye nyese bia mama ebetu ba se ne ho kire no oni bi e mo de ahmeti adwan mama wiase nyina betie wasem ebi kura wo nyamwa na o de ahwiri bawo bia on fofo no on fa ko no na o answer na wiase nyina etie no kwadwo jan wiase nyina etie bia o hye bia answer fa the video ne to so na Pastor Julius try ye fa the video no ento so Akoma FM 87.9 so the condition it here in fact and can we be me say anye bia no okay and the video no areho mama sa situation we no kure ni se wanye wo bia obesusu mu obe carry chance mama se wo te bia mu so ayo se wiase nyina asi yankwa sabi mpredua sabi o ye nan ni yensa ye koba no mama to da abrabo du ba bia ayo se wapem ayo se wiase nyina ayo woni anti situation we no we jano ho onya de okuku hu ana onu maduru mu onfa araho araho me amfrem mpom sasa abana Akoma FM 87.9 What? Na wo be friend ba kwa be ka say be wo bi ka ho na me be ka say me ko ware foforo. What? Ni situation yi mu. O pelekunu ana. O pelekunu jan. Koyo. O pelekunu. Enti wo be Facebook live. Wo de wo. Ma mo mehwe. Ana wo tie wo radio wa fo de kwa wa. Bra Facebook live Akoma 87.9 FM. YouTube. Wo betumi ba YouTube live. Akoma TV Plus. Dom gusu he won so bra ba hwe. Ma mi ne nan ene se de wo si nante ne se de oye no ahomete. Wo de bra obi wo se ana o ma ha o ni anyi ha ni wo de so woni be hwe. Na wo se ade no edi hwe
ana edisa ye kan wasem so mama se nipa nyina kwate obi akwate bia a enuse but onya ra chechefo mama ne ho to na ya nya na hwe Pastor Julius obi friend na menimu se bia kromo ofo ni bi na efra na obi ana bia onim case ni mo na yentie. Okay. Hello. Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. Nibaso onyati na mba oyo Yeah, wo Pastor Julius. mama ya de betum se oni TV fo ncha o mo be fa ai wo se o be fa ne se sia na mo nya bi ahwe enti outside na no mo Facebook ye ma me stroke ni 20 min ka say ye papa pa prayer camp ni fie o awu no de mama na se oni buafo fie no akwa ha ma oni buafo o be de baby a won dey say no wa side na ni kenkan baby ase ye free ye wa be say akwa enti wo so wada prayer camp sa fie say ni 3 years no 3 years what ayene fa ne wakokọ ma odi akeka bi kire ye pacho me ko wa se japa ye won ka me ko wa se japa na me bed nko prayer camp bi wo no ho no ya wodi sen wo ho baby a wodi sen wa se japa mi nya 9 months wo Akoma 87.9 Kumasi pacho ka boso me miensa na fe pacho na wo sa akọ hene na me bed nko ansu benya 7 months udu nkwa benya 7 months udu nkwa ana maba maame ha kakra na nkaminya afi ewo maame ha maame mampanase ya na mi firi okolo moso ha nsu manya brafi we are saying ya currently na wo me wa soro nkwanta honi korombo so no what na prayer camp wa be sen afi ni afi tu si da didie o mani eska edidi o mani Akoma 87.9 Kumasi osi o diska be ma makọ doctor ni o de be ye oba foforo ho ande wa kasi wanim ma me wunyi ni se ya obi na ade keka nsem gu no so ntwantro me frene se o mani miska na me kọ doctor bronye ye akoko bele ya me se wati koko ni de o ma bi na me fa nko hu doctor no hwe me osi o diska no be ma makọ hu doctor de o de be kwa ko wale oba ye no ho ande kwadwo jan bomodi anefa kwadwo wote yenka yagusua ye frew jan bomodi anefa na yeni nkomo na asam no in fact Akoma 87.9 Kumasi yade no oba jan ho ko oba ni so busuefo enke bi mada oba no nka ni so busuefo bi mada adan na mema dodo na amoyire no yade a akua na wo mo apaw ni Marco eya na eho no na eya na ehami na mi bisa se adan na for better for worse ne ba na mema ni dwane eye mo asemo eye mo sene se obai dwane ja bema ememme dwane ntem ememme dwane na wo yare kura wo da ho no na wo de wo ba foforo mpo ena ese ba ba chia wa busa se o ho te sei eti wo hu ne pekura na wakoma de ubrim na rechechire ye fa ne hwan ho arechechire ye fa ne hwan ho edi enti na ye ware edi enti na ye se banya ne maame o ne papa ho no fa ne ho mefa mba ma ho edi enti a ye se bra no se wo bedware na chi kakra ma no na wono so bedware wo chi kakra ma wo ebia wo chi ye wo hene wontumi ntiti na wono atiti ama wo na nsuduru se yi a na afei die na maako se maami kura maami senya wo yere no no a woni na wo nkwala maako nso nkwala maako nso na hona ka cho se sa yare we yensa yes sir sa yare we yensa oba woni na dokoko kakraka sa yare we yensa hona ka cho se yensa eti se muduru se ya na afei die mu busa se yenware ana se ma yenware ana yenyai because awari ebe ye mo bro semsei ene awrahu semsei amako oforo so da wontumi mforo ye pagya no ne ye de ne baaye ishma so ne ha na mesoma so ne ha ena ye de ne ba adan awracheche ye mfa ne mfiri ni pa ho wodi ase wo yare ne yare mu mpo ena wo kan sem papa kire no anka na koma ebe to ne yem wo sa ka kire ne se wo ye ba loku ni ba o ye ba loku ni ba ye koji afuo kakraka ne do ba loku ni ba ye ne wo ba loku ni ba ye so de koda ne so ada na wo ye sa 20 years 20 years
dia wo de ya ni nie na se da nie na hwan ne mra mehwe no wo oh enti yesra mema bi mu na mota yesa e ma no de okokora wo ba behwe ni kunu wo ye dai wo de ni kunu ba sha no pepa ne ho na wo dane no na wo dane to ha wo ko fie bi mu e ma bi ayeye kunu num te se e soro abofo onfa ne nsi fom na so she oh enti ba bia ba ma wo bia no nim from 2 weeks nie ana ya fra wo ana wo sha ye bo enye no na ye fra wo enye no 2 weeks nie aha de wo ba ye twenya kopem se ye benya wo ana ya fra wo ana ye nya wo ana ne oba na ba otete ne baketu no kro wo ne ho ne ha me Maa Akos ne baketu wo de ne na empaibo bia wo de ne ti ha na wo de ne ti ha na wo de ne ti ha na wo de ne ti ha enti ne kura wo ye mu nhyehyɛ wo wo ye mu nhyehyɛ wo enti wo hyɛ da du mu phone na wo dwane nyame a wo hyɛ na ase wo de to pa ne kɔ na ba bia wo hyɛ bia so ye be hia wo 87.9 3p garlic mixture 3p garlic mixture Eric Ahim Cross 3p Abena J 3p Francis Weja 3p and sister Nikita or 3p and Amebra Pizarro so or 3p and your sister Diana Frempon no so Jesu 3p Ma Margaret Bedu Obia 3p and sister say one Germany 3p Ma Vic ne kuru Mr. Bosompem wo mo 3p garlic mixture we abua ene he Frempon mame Henry mame stanti onu kwa de ne 3p no wade asoa ewo eye New York ho abrochire ho ena chese wade koba enu ntime se wada ma wo sa 3p garlic 87.9 Kumasi enipa bedu aduonu aduasa apembedi ebenom na wo mu edi wadanse no na wo winu se eyedura ebo adwuma ebisi immune system no high blood pressure menstrual pains why kasedodo eno so bomodi ama wo sanka bi stroke anasante shewa wojo so antantem wofu na ye kapu aye 3p mu benya bi wodane ba misie ba kolena ka ba pedan ene Angelos piwak natural number ni 0248 928824 0248 928824 and 0201 00 Akoma FM 87.9 Kumasi 3p garlic mixture no ebi kwaton na wo so to bi nom na wo behunu se ebibidro no emugu ahodo eye grow fine emojadro wanumato untumi ne di wonan ne wonsan ye titiriti woda na dwa untumi na ade achi a ase ya buru wankasa wonum nyina ye se boho ana wo ba wo fichira wote yawo wo fichi kro no ensisi so yie wonya 3p garlic mixture e wo se moja no etimi di afusane yie woni padua ne mo ekwa akoma no na akoma ne bokama emoja ne ntimi di afusane woni padua ne mo abonsa abrabia no wakoma no na agi prem wonya 3p ye grow fine about na nane srade a ada ewo ntinim nyina na mo janet mi ade afusane wie woni padua ne mo na moanya ahode agina brane enti eye grow fine mojadro ya me award wo benya bo misie ba kwale na ka ba ashtam rom smart able bo ase Fredman say ba pedan pure leaf chemical ene e ba shop ya mu benya grow fine emojadro Dr. Grow Fine wode koko aye ne bi Fred Doctor was 0244 596532 0244 596532 aba Aisha ba me wakwa ba Aisha awie yetiewu yani abrepa wie ne yete ha enu ntime sawa Akoma FM 87.9 Kumasi muso ani abre enu tietie wa wie me pacho mene be ma ye wu nkola won hwe omo onim de omo didi me pacho kire mi mu fresh ase ekosi awie ye me pacho opem no na me ku school no opem o so opem na me si da bi me ku school bet me nya nso wale no se on me nya nso wale me ye den a opem na me si da bi me ku school no o ma me ku school no wie o so ma me ku school no wie be ma ne friends e bonidi ne boba di o friend yawo o fritongo o se o ma me ku school no wie na me se o boa Maa Akos school no because school na ebe boa me wale bi kai wale 87.9 Kumasi me bra baba den ebe be Akoma FM 87.9 Kumasi na me see yo me so omoma kwa ne me ba me be kosirem wodi mi ti aba e wosirem so me wo ya na ofre me membra na me say na wan ne na odi mi ti se membra wo so onu yo na se membra me pia abontene no se adenti na okasa obewal na me say mama wal o so obewal no wal me wi o de me be ko school na be say da bi me mama ne me papa o mo mpene so me wal sa
omuni anje miso misha osi miye den a de obefa mso obetima wa na misiyo so enye enche bia no minim de oye mi ofre me ba no Akoma FM 87.9 Kumasi osomisa na medi ni tisa ekofie ye duru fie a na okofa ma papa bi omo frɛ ne oye malam ye frɛ ne kaade ne ode ne ba ese ono waka chem se obe wale me na me si me wale no de mbe ye bia obe wale me na me si da bi me ma me ompene na me ma me ka chem se wadi agoro obe ma omu chi no so oya sa no ye sa na papa no o chichire me o chichire wo ne sai o chichire me wale ye no se me wale papa no yo no okay why na chichire wo malam no na malam no yo busuani de oye mikunu ni 87.9 Kumasi omode ne ba ye se on chichire me wale na me se da bi me mpe no so me mpe na enya se wokofa obi aba se on chichire me wa me mpe no so ye wa na okwa kire me ma me se omo pese omo be ye mo ade na me ma me se da bi me nyini ye no wanya fie sai na me nya say 21 years okay so omo yesa na me maame ne me papa fo se omo mpene se me nwale no we no oni suban so me wale ya me bro boy be basa okay so me wale ne we na me maame ne se e de on ba fie ha omo mfa ne ni ama mba fie o so ode beba ode ba na omo njia na satan 87.9 na wadi na chi akwanye mu awie na minye so yenyi minyim wie no odi na ntwie ne na eyi aba se opeso onye me wade na me maame ne se to sisi ase minyim de e de omo beji na ntwie mienu mebo enye wa na ase be ma ne se wo pon ka chen se wo ko school nti wo mpene so na preko pese de na akwanye mu se odi malam ba o chichiri me eduro me mpe no onyi ni cheme wonye fie bese obeburu 50 onyi so won fie sai me na first ne me yo 21 year on no to na ntwinam e wo Kumasi na first no to na ntwinam wo Kumasi be sisi de wo wale me no wajai nto ya Akoma FM 87.9 Kumasi wo ya for guess me patwa wo chichire me oni mala no mo chichire me na wo mpe no me mpe no enani na nyina wo mpe no me mpe no nto wo ya waduro no wo de ko da ono aka kire me se ono obetima ya me eduro na ma wu 20 brebe no aka kire wo bra wo be pewo na na se nei de bi ene eyi na me wu nkola 5 me wu nkola 5 na aka kire na kasa ba na me se me mpe no bio na me ma me se me boa me mpe no bio me wu nkola kitten me de ne ko he so me mpe no ya me ntena se na me hwa nkola that's 87.9 Kumasi sisi a me hu kire me ntimi ntena ho na me hwa nkola no me de nkola ni nyina bebra na me ma me su se nkola no mo hihya me do omo nyina ko papa no omo be sen basa so ene na ema yi mi kunu no waka kire me se me ye de am betim obama ma wo 20 obama wo sai 20 mako 20 so ba na me dwane ba ya me dwane ba Kumasi no wo ba no oba nyinsa no woko oyede wo nyimisa wo ma me nyinsa no wo dwane akọ o ma nyinsa no so na minyim pa no obanyimu no wajana akọ on hwese me nwu be ma ne ba no obanyimu no wajana akọ oba Kumasi no obanyimu no obanyimu eno so wachechire wonsa no nai boduam sei eno obi emu ena huru mikunu no wosa ye eyi ejuma ebibi ejuma waye eyi ye friend se malan juma mikunu no ni juma no oye ho ade waye me ho ade watwe na ntwe mienu but amamere bi wo ha wo ye nkola ne ye ne de onye sa amamere no so na ntwe mienu no na o chichiri me o de ma me maame no me nkola fo wo me maame Akoma FM 87.9 Kumasi sa me so me frɛ na otimi ka sanfo kire me se sanfo ben no waka kire me se me onka kire me se min hwɛ ne mba ma no onka se ontimi hwɛ ne ba na me se ontimi hwɛ ne ba na ma me sika na me hwɛ ba me san kwala nyina kitikiti brɛ o betima hwɛ omo o san kwala ne nkitenkete ne kyerɛ sasa omo hwa nti onkra ne yɛ san omo yɛ 8 yey Aisha Jimmy so na nya na me frɛ we ma Aisha me pacho ma
bema no wo mpe no me patcho there be ena ne na wo ma akoma kwese Akoma FM 87.9 Kumasi enti penia di fie sai penyin ye 12 years ne de otoso di fie sai eno September na ebenya ne 12 years de otoso di fie sai ono so 10 years 2 years in dama de otoso di fie sai eye bia me wo afi bia wo me patcho ompe bema no Musa ompe no me mpe no but 8 me mpe no enti se Musa wen o wosrim no bi wo enya one nete edan ba ko oba otimi oba kuma se no wanyima wo ma me nyinsa no wodwana akọ woba me bebresa sa na ye fiwa FM 87.9 na ye fiwa na edi me ko hospital na me ko wo ya me bebresa sa ankola no wanya 3 years ana 3 months ana 7 months no wasa adwana ba no wasa nyim akola we wonim no we kura wa yale we me fa nyinsa 2 years 2 months wadwana ko ene nansi ha enti se ba ma ne ba wo ofri esremu ba kumasi a wo bedi na sen wo ho ansa wakọ obenya ti say 3 months ana 4 months no wadwana akọ wo ne neti dem ai no abenyimo no wadwana akọ no okọ enti wokọ a edi sen ansa waba wo Akoma FM 87.9 no ka shem say yo nyame be ma na ma wo ne bakọ so wa frame no otumi frame na we kura awu ka me ko wo ne ji omo ma ne omo di nsu asimi so mi sister na ede me ko mi sister na frame say omo de nsu asi wo yire no umbe twia scan na o ka che mi sister ne say onya abetre okoto edwan wo ye kuro market woto wi o be sen ne sa scan so yenji efieru a ne kunu sika 3 million edi ko kamedie no na ekotua saska no so yeji efieru ani sika Akoma FM 87.9 Kumasi mi kunu ye friend ya onfa enti oba wodi nkan be ma no ohwe wo kama nyinsan ni awo mo hwe wo ohwe me de otosum ye nti oba enwohwe ni nyina no wo hwe wo kama nyinsan wo hwe me miensa pe nkwala miensa pe be miensa pe no mienu me wo sirem be de o meka no me wo mo nyina wa enti oba na oba no no beda no wo kwa wo ka chese wo nyinsan ya wo me hwe wo biem me bi so me pacho me pacho debi on be hwe me bio we me wo ye nufuo me nufuo ye me ka me yawu da bio de me pa chance be me wo se wo mpo Akoma FM 87.9 Kumasi efefura ohwo na aden na pore ngohwe menti ase se me wo so wonim ene ye sori me pa cho so wonim o friend phantom oso wonim de minim se o duro na odi yam sa odi fufa me wo sa no wadi aduro na fefa na wo menti ase se wo no no ye eduro adwuma wo ye bibi eyi o busum wo ye busum to chamel me pacho ai o chamel me pacho madamfo no onim madamfo no nim me fie de ada no me no ba ye wonim me kan madamfo asem me bi se Akoma FM 87.9 Kumasi wadi aduro fra wani me pacho no no wa beda me pacho na no wo ba aduro no wo de wuro wo dros ana wa na wogoro ema no na wone ne da me pacho mi na mbe yi wona yi me pacho wone wo da wo mfili me pacho de bi ye da ba ko ana menyin saba wone na ma wo hunsa na wo da debi enkran 8 no wo ya kra ya bisu asma na abotiri nku me pacho adoman say wuti abotiri nkomo amutie radio betie me pacho nti me say be ma no enkran nwotwe wone na tanfie say Mimi ye 21 years. Akoma FM 87.9 Kumasi 34 years. 34 na tanfie say say fie a wone na tena nyina no wone wo nnan ma wo se be ma ne wada ma ho esa no me pacho da bi me ye da mienu a na nyinsa aba na me hu fono no me mpese on be me nchen bio but obabie mu so a ne ho fono obabie mu de abaje na me de ama na wo fili an ko bank ade be ma no Aisha wo mada woni ma de ya me pacho da bi woni ma de kro Debi me pacho debi me Akoma FM 87.9 Kumasi Musa no na won fa be mada me pacho debi on na break me virgin ena woni no ti a okwa wa chance a wa bayin so
won fa na chi da me pacho da bi enti ade a ye ka se oba ne ba ma da ma ne ho asane ne wo hunu bi da me pacho da bi after now me fa ne chi da March we na ye me na ye ne 4 years okosirem me fa ne chi da unfa na chi da me pacho da di wo nsane wo da won ma de kura friend sa me pacho da bi na ne wo ne da ye den sister minti ne ma bi ase be ma no Akoma FM 87.9 Kumasi wo kwa wo ma bi okopim so obewo no abetiti moko me pacho isi se me na men kwa asem no me pacho ono no eduro na odi ya me pen o eduro na odi ya me o me pen no ma esi den na hu se eduro na odi ya me oye eduro djuma o oye eduro djuma okay your friend Musana somewhere I share keka me hunu ne ko hunu one okay your friend be ma na yin chire mu free ne ho Akoma FM 87.9 Kumasi atie for your friend on fire is sa friend biem tum na obefa okay inti say akra wo say mobile last born wanya say na akra boboso me pacho last born wanya 2 years 5 months 2 years 5 months okay yanko ekwa no akate no ekwa na wa drop line no enti say ye be na be menya ma 87.9 Kumasi enkra bebre nwotwe no omobobo so afi bia wo enkra o ma ye minorities o muti hu nyina ye ayi ye kansa atintewuro wo ye adwuma ban me pacho me tonjene Jene na enu na yedi enu na yedi ma omo ko school enu na me di tria library enu na me di tria dance ka won send this kama me pacho de what this ka ba ye nya sen eche anya sen eburu 5 years eburu 5 years na wo be wanya sen we wo ko 5 years wo ba na ko 5 years enu Akoma FM 87.9 Kumasi muntwa akra ne mame akra ya wagira we ya me ba akosua ne size 5 years we ena mo me wiase pa so de adwuma we momo aya ne o na ye bewu ye bebre ebe be ma no wo oba no obedi a na wanyi nsen sister me pacho wo ma ho bai me pacho mo fa if a different story bring me now one kasa no onyes you are not mama memnimre you are not serious in life and to say ya na be man be treat FM 87.9 Kumasi me bon o ka cha me say me ye eduro ne be sai me ko bo pane ya me use eduro ne be sai be man so use eduro ne be sai and won so watie be man no and na won so wo mo ho ban and oba na obedi na obedi ya won so ye fertile to obedi ya na wanyem na wagya hokọ obetena esemu akopim so obete se wawo ama wo ho afi na wabedi na wanyem na wasa gya hokọ na wahwe ho ankora nwotwe adai sister adai nto oyefo oyewo a wunya ni bi we wan Akoma FM 87.9 Kumasi waye den asoro no say waye eduro adwuma no waye eduro adwuma no wakasa sa na misuro no waye eduro adwuma nti wakasa na usuro no pacho waye nti ohunahuna pacho wade ade esem na okade hunahuna wo okachem say me use eduro bia enya adwuma bio eno eduro be na wo kwaje eduro abo ho ban ana wo kwaje eduro a wo de behwe wo family planning na ma ye ne akase nurses ya chechire wo mu ama wo de beboa wa be ma no wo ne da wonyem be ma wo ne na feel da enso oba wo ne da 87.9 Kumasi ayi wo duro ne say Akoma 87.9 FM and then Akoma yeme ya because sister apra wenya 12 years as 10 years kwa betu ya kasa ache no be ma no wa nwhwe 5 years ni oba ketwai wo be fa wo wunyi sen ya wo koye wo ma biem apra wani mu no me pacho de ni tibi na menka story ma oni mu no
Akoma 86 okay hwe enti do share bra Facebook live and say YouTube live YouTube ye Akoma TV Plus Akoma TV Plus me patch subscribe Momodia subscribe YouTube no Akoma TV Plus subscribe na ebrano so a ubenya notification na won so wahwe bi na bibia kama YouTube ye Akoma 87.9 FM bra sisi abere black oba na ye das omo the screen so sesi a oba na washa black and white ya woda Facebook any YouTube ni TV so we wadi fie say me patch we no Kitwa na penyin no. Me pacha do say black and white. Black and white or 5 years. Akra we kwa 5 years. Me pacha. Aka say no anya 5 years. Aka 6 man no anya 5 years. Wanya wie. Ena the oka na hono so we. We so ono so anya 2 years. 87.9 Kumasi. So anya 2 years 5 months. Ono kra be ye bi kra chen de wanya okwa 5 years no. Hwe enkra ya wo mu gu TV so ya mo ha nkra yi. Inti nkwa nwotwe ni nyina gu so wo Kumasi. Me pacha 4 wo me mama wo sirem 4 wo ha. Ena 4 wo ha. Me pacha. Ena wo hwe wo mo. Ti 5 years ni be ma ni first kama. Pacha there before no me hwe 4 no wo sirem me sa hwe 4 no wa. Wo mo wo sirem no so. Me pacha me na me hwe wo mo ni. Na wo problem say na che say mini. Wo how na to wasa no. Me na me hwe me abe 4 no me dey ama me mama so me nya ska na ma send me mama na me mama to ebro en Akoma FM 87.9 Kumasi. Me 4 no so sa Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti enkwa nwotwe ni nyina wa na hwe wo me pacha. Enti be ma ne be se ya ba m waka kire me se ya aduro nti wo be bie mu sa ma ne wada. Aisha me pacha me nka bio me bie me ye bio. Aisha me pacha me enkwa nwotwe no be ma no ehwe wo ja wo mo boss wo no wo be ja enkwa nwotwe ni nyina ato wasan abie mu ama be ma ne wada bie mu. Me pacha Dabi na idea no otoso nsia nya sa na oye wo me pacha obai wo bie mu ma one ne dai bi otoso so nya sa na oye wo 87.9 obai wo bie mu ma one ne dai me pacha bi otoso nwotwe sa na oye wo me pacha sesi akra no onim ne papa me pacha o papa ni mu no me pacha obai wo be san bie mu ne nada me pacha dabi no be kan che ye say wo ye wo me pacha dabi ay malam no wachechere me wo ko school a wo se be me say wo se no wachechere wo be ma achechere wo abaye ho ade am abusuafo rocket clinical limited what pakum capsules eno ne it say rocket for the buy na bi da so wodwemu abua mema ti be ma oba memu aye mmere na wo de wo mu ye be dia no wo de ya na mu Akoma FM 87.9 Kumasi capsules bufu say ya nya sa wo mu de asem beba wo be kasa wo be drufie na wuti pawo sabia son sabia nyado mpanifo mani mu jimi say ya Jenica 442 eno so ema no eboa makoso ekumanum na ayiyi nkawanka woni nyina afri ho na cha se ewache vein capsules nso na aboa madwonso twam ya ne prostate no na ne nyina so e de afri ho metformin capsules eboa mamogya de afri sane ye woni padua ni mo na nombe woto asegye wiwimfa na amro mu kosi form acute pains no edro no ye metformin capsules woda na dwa wontumi na de beche no na wachiri bra mo nyina ye oya mesewa da wonya metformin capsules no e waposo I say titi na fe hono metformin capsules obi a wo ye adwumaden carpenters mason adwadifo ma na fe akuyafo welders ne mo ye adwumaden wo to ala sadrobafo no munya metformin capsules na tumi aboa mo amama hoden na wo agudifo ma me chemo mo bobo no mototo netball no mo komirika ne mo amaka ne nyina agudifo ma ne mema munya metformin capsules enei enkokra ne mre wafo nyina no na omo num na so mo ho ade ne ba na no po mo kojoge na uhu omo a obeba wonum ama wansana beshem Rocket Clinical Limited wo Kumasi Alaba Abu Station one school house in edition mo frayan e was 0248 88 5040 0248 Akoma FM 87.9 Kumasi 183 230 0244 183 230 etiefo ye twa ye ho aba ya hwefo ene etiefo ya domo amonso do ye menyi free ha se wo do ye dia woni ye tena akopim ho ebe ye bewie eno tie twa ye ho aba na ye the story ato so
Bema, if you say we found rock for draw Pakum capsules, we show him sen. Pakum, a mommy male vitality service in there. Vein capsules and also a warm urine flow and a prostate support. Vein capsules and yet VENE. VENE. And you're correct, pa. A warm in your banning na. Can name me from Akoma FM 87.9 vein capsules. Say, me respecting no pa. Now, or banso a day and a Genicure capsules. I am a Jim feature chroma man who free me so. SCSC me. My wife with the Genicure, I'm a why your best sima. Only how. What if you're saying? When you're 17 years. Okay, no one school. And so you man, you do what you say. Ma kola no ko school. Yale ne ba ye na me obi anhwe me no. Ena odi machi se obehwe me. Onhwe ma me ntu obedi machi. Ti me ne me ba na nante san ti beda mampena ase no. Na ne papa mane ne 10 million so mfa no ho nkoto adwuma mu. Adwuma na akodam misiwa ba. You sending this kabato wo de won feel. Sika de to aduane di nko ade o ma ye bi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na se obegina wo se doctor nhwe me de. On fi me. Enti wo free be ma ne nche na di saying 3 years ni. Wo busuafo ewen. Busuafo bia hwehwe me bra no mo wa Accra. Me ma me wo fumoso ahiya. Di enti se me yale e ma yale se yale e wontu mu nyina jimi ama me busuafo apo me ade na wo no wabusuafo nya fa because se wo no wabusuafo ye kama sam to wa me nya sure se enipa ba ko nua ba ko mienu bi ebetimi edi wachi aboa no mu nyina yi wo mani ama wo me ni wo mu ni asem bia me papa Akoma FM 87.9 Kumasi omo de no mbehwe me wodum kwa na me ba Kumasi ha me nua bia hwehwe machira kwan da Minwe bia hwehwe machira kwan da ma timetiti wasa na anu na metese me maame ewu me maame wu yansumpo o man kan kire me o man kan kire me se me maame enti ba bia oba no a wo se oni ni kunu de okodwa ne ho nyina ma ne ka akosu akuma so nwinu a enkura ne desire ne dei oworo sapo no wo se sa de ne kosi wai esi wodun kwa akura ho Chance Akoma FM 87.9 Kumasi. Esi saying one no ehia because one year some ne fare by. Esi saying esi say of ba ne ba so ne me be ye nkyerɛkyerɛ no. Ti nkyerɛkyerɛ ni mu na wo mo bodo no na wo mo to dwomo no. Pe no sister ni fra se wuro no ho ntaare. To wuro ne ntaare nyina na wuro ne dress na hye no no. No odan no ho to fam na oba ba ne nam. Ti sofo ba no busan se de na ye na o se mo pastor bana chew mame na mene no ne ni kunu mpana na okofa no no ye ne ya ye wosa na mi kunu kwa mijan na atakwa Akoma FM 87.9 Kumasi atakwa ni di kan bai na sister bi di na ma ba wo na mesi mitobi aye nkwanya di nti mito nam ni bi no na bla na ka se abana na msi bla o se so hu se na mura ne ba ha wutobi na mese wasesa na ma me do ba ya to nti wo kan se amena minim se ebi agro bi ne wodi enu achi na we ni si again be wuro no hu nyina e ma ne ka se ma ne ka ne draw ne won she draw si wo de ne twesa na wo de baba ne nam e wo se meka so fu ba ne so be kan de wasin me na me ye star ba Akoma FM 87.9 Kumasi e na atakwadwo e na kwa mijan e na mi milia me na ye ne sa na me milia ne de me fa ne nsa na ye sa no me na me kutam ena kwa mijansu kuta ne nine ne twe na wasi me twe ya ne fentu odu ba bia no wo me na eno be ya na wo dia ya ne fe obi yire no wasi wo dia ya ne fe wasi me twe ya ne fe na wotu nti no wasi wo twa no mo fa ncha mi wasi ni shape ne te san ya wono ne yire twanya Akoma FM 87.9 Kumasi me twa ne fentu wode na msunsun ma odu ba bia no wo me aso o miemi aso waso wode adane touch no wo me aso hey radi mani enti wode wo ina dane touch eye phone touch ya na so se de touch waso phone touch
and wodru baby a no mimi no o kan ne ono so kan na sorry dem ho and na wo kan no ebra ye samai wo mo no wo kan wo fie mi fie na metimu na sofo ba ne ba me ya asole na wo no. Maa Akos, because you are divorces for people, you want to divorces for Aisha. God will see you. Thank you, brother. So Obanswa, thank you. Sa awade enwoche ya be ma ne hwe ne de kamegu no. Sa meni ebusuani ya kamegu no. What do you mean? Nenua bi wo ye teacher wo ka kire me se me de ko bibia ya. Ekra nwoche na se ye wonua ba de wo send message. Akoma 87.9 Ekra nwoche. Enwoche a me patron ka besen ya twen ya se be ma ne ene ne ngo aduonu aduasa. Ansa na waje wonua ba na free sa be ma ne nsem. Meni to me meni abusuani nkasa wade we de kamegu no de o kasa ma ofri sa asa na twinu no wa kan wie wasa block me wa asa na twinu usuro onya be ma onya oba asa na on say de bia me kasa on say ade no de ye kan nyina mama de obe attack bia de o ye victim no obe you na wade ye se be ma no mehwa nkoda no ya mehwa nkoda de nkasa egu what does one pay 87.9 from the one and one pay man say on pen wo beko school na wonim so ye na duro afa de wate aka ne so wo ba no abanyem no no wanyem no so awon hwe no a o nti obetena siremu wa na wo awie no a wanya ba afa na ne wache no sa beda woni ne dawia no continue balance one yi okọ 5 years ohun ne papa be ma ne hu ne beida ne ba ne hu be ma ne da kapre 10 peso on famada enti so so ampa sani ba ko sene sa me se ni nua ba ne Aisha ya se ne bra ne ne swani Aisha ya se ne wo fa asene Aisha ya ndi ko ba sene sa 87.9 ma be divorce u nua ba na de bia on ma me ka se hon u divorce se we de yan gu me se anu kra de ma me se o ye victim ade no o timi se efa no ho onim na oye otoba bi ho a oye bi aye ni ma bi ida se we no onim no and onim se brother na oye sa no onim se eya ate sa entina eha no because se onim ho asem bi a story as sister you can go we share picture yi a oye seremoni ne bra na oye sa de na o sebi mo ya ma wunu aba so anko asori agina tweaba e ko pedi pakora mo no e bia me ka say ma he se obi asema ho na ma wo ka na wo do wo ahye ne mpabuo ni ma se de tie de bia say na me ka ho e to da wo so obi ka asem ya ase ono de o mfani pa bia ase obi but o de fa wo hye ni pa mpabuo ni mu ne hwe na rese esi nia no o na ona hye mu pocket money on your company pocket money a free bottom akon outside as one e wa djuma won nya ne keto oh fa ho se Aisha mpa bom se say obusuani Aisha ana be ma bi na wo ba ko mienu miensa enan enum ensia enso nwotwe afi bia wo take responsibility afi bia wo take responsibility onya ne da no owu onyensa no oja no ho e free day one ko si 9 months no brother friend say abante friend say onimu hwe Musa Sambadogo onimu hwe oh 9 months na so no owu a odibia 6 months e bia ekon wo na wotina wo asia ba no osan na saje wonua Aisha le yakoka ho ya mamu nya sebe nsемunu sa yi kwan sa ankane mamu nya sebe nsемunu sa na gbe ri bobo tachi ni wo de bobo da ba da bi ene Aisha ana asini so
and was send us a seven quasi assembly aba or Tina Bay Unaba or Tina Bay or Tina Abay or Fast you no be fan and I want to say that money bet me I share because and you know and you know oh say you for school now I was I shall a young girl and a school time no school time there mama I didn't at the same na be ma so obehaw oh 8 there mama say me enu miensa and na bi kura kan yebetima amane but 8 there the possibility say why you bibi no high because sometimes we jimi say dey na mama you oba hi ni edina te wa jimi amanfo send message ni ba ni ade on kwa ma say nye 3 wa jimi say dey obekwa ya 5 wa kokora no 5 na you for there say 8 wa ye no ho ade ana wa ye no ho ade on ne te say but amamre no a obeya bema enkura na ye abaya ne dia no wonye enti wa ye bia jabe no sa amamre no ye nyina spread ma na wo ye enti obeya ko wi a Jesus oye mani wie mu die na kan oye na oba na ko oba na badana ko oba na badana ko mako wotwe o he wo mo 5 years akolo ko 5 years akolo ko 5 years bibia nye mama ko fo obi asabi e be na ba 3 years kura no ogina ho akolo ko 5 years beda wa pike I'm saying busuani bi try say obefrenti Ismail wa ha omra no omeje na onfre ema yane ne busuani no enkasa omo me enkasa ne yeni nkomo na yempe bebe mankola yensi omo ha omo okay na yenye okay evangelist ba me ensem bi sisi say ya na wanhwe ya wadwene be ya o say nsi enso na ya asem a enama kumam sem so ama sansem we nyina timi esi na ka we hin fa no de ko wan na okoka kire ko de sa una na 15 mate no wa because girl the o share the age o fertile so o swa enti se obekọ 15 kura obetimi akọ ana se yes the years oba no wa shafa na duro na woba ya na ya no abie wo ya no abie no de ne kọ enti e besra mema na amaya madwin se bobebu ema bi kwase eno ne ye ka wo biti ba bia o se yara mo kasa mama ya kasa mama me yara me ntiase ema bebraba ya gwa o mu fo e wa ha ya nju o mu kura se mantu mema ne ba ri ehun se table na dane na me manu oba na kura na manu favor no enti e besra bema ba bia wo bia esrem de wuni Germany na wuni Ukraine kura ya kunti brefie na no nipa 24 aba enti yere fa ho fra second batch so wo de a ye ne bra bra be hwankola nwotwi okay na maami nso wonya ba bi nsi na ejene kura ejene dodo sen wo ton jene dodo sen wo de hwankola nwotwi wonya okay papa mi enko yenye ne busuani bi na ye ne nkasa hello Akoma hello 87.9 Kumasi aha na wo ayewo de ne Aisha me pa so me bla ba no wo bra ba no na asam no wo ka no wo hunu ne kan ye wo betumi aboa yen wo hunu ne kan ye because team to call me mo say wo betna ho na me say enye me ba le bi na ko tena we bi si ana le ta ba le ma se de me ta na ye me bla pa ayi na kura won ti chi no no kura o ba ma na wo so o na ma no o sim so a de no ho awa ha because me ba ko sim ko me na bi sim ko kura ko ma ko na wo sim Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi enti e bla mo so mo mo ni kulu na city o challenge city but akoko na me ba wa no enye on akoko no so na le o ya no president na so me bla city akatense ma ho se la ni tigo bibi so enti me bo be ma no munim no sesei wo srem ho ana wo srem wo kumase sia me no kasei wo kumase but enkran nine no so a wo mo srem wo no ba bia be ma no wo no so won hwe wo mo wo me ma mo ye sie o mo ni o be ma ni tempo ekura mba ho o mo ma Akoma FM 87.9 Kumasi nkura so ni etimi nyina won so bia so sire mo so ni mba kumase ha so ni mba na me se wo ma me mo so srem nti wo ntumi nkọ be ma no efie na busu efie ana mo ntumi nya nkora no nan ne ma be ma no 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 so hwe wo mo ho ye
mpa to say emamre no o tie na ntwe minu no enti obema na o yire o ho ti bi no se ba ko de bi se na yire na o te hom eso o yire ka ho no de kokọ wale o ho ye enduro do de ko sa ga na ka kwa na o ko enti sa kwa na me bra ko mo fu ye ai se do no de akwala no kakra pem no wawo e ko enti ase enti don ko no de akwala na wo Akoma efe enti mu nyina mu gidi se be ma na ye na duro enti no oba won tumi nya hwe no wane na da no aya kura no kure o ye de duro nya kwa se ya kakra no ko to wo ye ko won hwe no ka we to ko tini ntan kura no won timi da no kakra no onyim no wawo o nyim na no o jana ko dead boy no o ye smoke man sa onyim akura na no o jana ko tirim o ko timi se o jana o na ko ne ba dere sa no ya wo di se na se sebi afuna e do na titi akwa eri bi su kakra ana se woti ma chi no ho a woti ne baby ana boy no so ko timi si na me pacho obusuafo no so mutumi ewu awade no na mo hwe se be ma ne be hwe nkura se da bia no se aware ne wo ho a obeba no ne na beda sa acho sama na wanya wo yana awale no wanya ngu ye to wo ade okuta ne nsem no de okuta ne nsem na afede ya wo wie ye no o ye na tete aha nti e bra ku aka ten so no ti e hu o ti o kwa ye da chene ke so wan shan ti so wan sama bra na wo de ba ye emba sankwala ne nkwa emba tia afla ne nkwa ma wan shan kwala no yo me pacho me da se papa se won so wa friend na wa ma ye nchemu kakra mpacho ilo ono ni ku ma support enti me bla so Akoma efe 87.9 Kumasi se ono ni ku bra support enti me bla so ko nya abotre na ka o ti na te no ko ma kan enti me bla wonim se wo de asam no baba sa me bla wo asafo o bi ko store bi asafo ho sisi ana ma friend me bla ka chense ma hu se e ba na o ti wo kan sam no so ando ba ha ene unim wo ba fra wo bra no na mo aka Aisha ho na nyame ya dom o kina mo ne na ba me bra no ai fra wo bra na nka kina ana week wo mu de mo ni Aisha emra de ehu de be ye Aisha kurampo kwa no on fra bi se on fra enya hwe enya asam ameno abro ne so enti wo de mo momode ana mo ne no mra mo nka ne ho mra kina yes masabla kumina menena ya hwede be medase ye wia ye be sign ni wedding komo biem why pacho yo medase okay yes ye dase hey na wo ye be ma na wo ye wo bedro na wo ye na boro se ya enemrem wadro no enemrem e be true madwuma nyame di bedi wo no kola tetwase anwo fadua and then dia wo chenkuyamba ene wo hu se me beka de ndu di kan beka me wo de kwa de mekane form wo checking so akwa Akoma efe 87.9 Kumasi ai na de o ma me de wo boa wade yanko etire we de me nso meti so efata ame pebi and exchange maka cha wo tv yankwa kwa bia be fa so menya bia no ni how na mama ko mama ne de no maba waba no aba no nso de na de me de aba na wampe bia nto de a na nie edro we no fanko o ame fanko me jemu akase ma je de ha na ne bra bre se me esi kache dog say edro we ana je say on the gate and drag it to o ya do say ni ma won she don bre bi that's why you ya tata say they could do so yes doctor dey who ye abante so fo di won se ani ya da so yes ya ana ya kase etire ho ana ya kase etire ho wate entra gate nko enti entra gate ti me nkase kasa na no aye wo na nka abeje me ozo de ozo we waji wereze medifo busia be say ya ni obi ya bi o medifo no kwasem edo na no oden komo na ne yedi ne se ye ka ne se yie no se do ne nya adwuma se ye metana to mrade enwu ni paso mu se kote usika ekoto Zahara me shane ni G capsules kono nom na anya adwuma mawo a na wo ka ne se ngoto biem yanso ye mpa ne sa ukoto wo se ye adwuma ne ma na timi sa koto biem eno na be boa ya ma yanso yakoso a na edro no ya noa na we na ya dubna
adubna ye tete aduro adubna ne ye hye ne dodomu obo ne cap sei ma na wanom biom kura damu ni nyina wo de nom to aso saa me ensa na nsa na hwade e aduro wo ya na adubna no kwasam ye de anu aduro we no e adubna no 87.9 Kumasi enti ya ne ba bonten anase nuro no ye chorochoro ho a mo hye da hunu adubna potia ananko hini ede anu aduro yi na so ye ne ye nim secret bi wom ya wonum ya na ye adwuma na de amawo nye wo sika ne ye pe e ye sika de ankenya bi ye hia wapomu den enti na aduro ye guso a ya ye de nam ne ade enti abusua ena nuro no me de biaba ena egu eye ne so no eye Zahara Mixture ene ne G capsules Zahara Mixture na nie sei na tie Zahara Mixture ne sei ena tie sa wo kotɔ a na wa hye ne nso e de amayen ena Zahara G capsules 87.9 Kumasi eno we mi ono ne emfa nso mfa no oto capsules na wato mixture no tina na me ba me hye da de bi ba ye no last week me ka sa me ba me de ba kire enti mixture no obehwie kapu bi si so sa enie ai edro neni eboyi yeso ankasa obanom so ache no kwasam enie eye Zahara Herbal Mixture ena G capsules no eti wuyi capsules ni mienu ana wahwie wake up na esi so no ema mienu ana me ensa ne betimi amene aduro no na wo de amene eno ano no mfa so nkan Ebana sa no Akoma FM 87.9 Kumasi grenade na eti yade na hwete yade ne nyina hwete emfa wo de so fra wagene no tini yase yemfa so mfa no wo de mesa banu chi kana fama me mesraw sa infections no wonu maduro we miedu na asietu na infections no ankwa ukwada bia me wa de be kire be jusika me na ada wo bi se kotaduro me ma jusika mfanyere me ni maduro we ne eye wo ba kra sebe oba pata no maduro ya wo ya no me se de maya no me am se yen me no maduro we bia nka me ti benya no me sa mama ko ne ti wo yi edo wa no no bi fine Akoma FM 87.9 Kumasi any side effect bia wo ba no ma wo de opafa ye wo nsuo dada no no na mo waseche e ma no kwa de wo mo no matenka bia wo mu nya no nti ana ma na ya na meka cho mo se infections a wo no na kwa agya no enye sa wo wa no ase femfem wo pe bia kwa ha enti no se wo kunu dia enya nonom no kwasa na mo wo ni kunu infections ne kwa agya no san se mo watenka ekosoro enti wo bia woni atenka no aduro wei Zahara Mixture ne G capsules ene ne G ewie ya bowra heba shop bia pe bi to ne nonom na entumi emo doctor number de bia na wunya doctor 87.9 Kumasi friend was 0246 348 334 0246 348 334 and na face 0248 569 335 0248 569 335 where doctor nkasa number o friend ya dese obenya no na wone no adi enkomo Zahara Mixture ene ne G capsule say ene tie ehye box mu kama box no nso so no enu enie ya chese wo Akoma FM 87.9 Kumasi yes dem bon tantantantaw na nkomo na ye de mama ko nyame nhira mo adwuma mo ye bo man Ghana na no wode na me nkoso mama hoden sanse mo se sabra bo ne nioma nipa bonfo so mu bie wo mo so na me nhira mo papa ai abusuafo hinde no enie eno nso nie we no eye sikire yade mumpa bi na mo nonom obi wo hokra na ne sugar level no ne sugar level no wosoro o sugar level no wosoro a eno yese wan esikire na ebo mo gya ne mo no ekosoro ai wow nti no wonya dro we bi no no ma ya de se betimi aboawo 87.9 Kumasi ebi ana wo hwe TV ana se wutie o radio no so pedro we bi na ne bo so nya den abusu dwa so bia ubenya biato na watimi anonom na boawo sa wa wo ne esikire yade ho nipa bi na wo bie
pedro we bi ma no opa bi ma na onom ba ko mienu nko ne miensa so no sugar level de be ba form ama ne ho atimi ato no eye hindi e ba mesha pedro we wonom a wodidi pa ti mesre wada obu wo hwa no ofra wo se dro me nom ya ma se me didi dodo na ye se dro na hyase ya adwuma onum wa se ti wonum na no de 87.9 ya wontimi ne die no edro we wo mpa bi nom na hindi herbal malaria nso etu ase say what de twato na me to apo awie no maso de da sele ye be san atena sibim Zahara man capsules ewi ase dupa na ton ho nya kasa tenten tie na maso Zahara man capsules me sra ope bi nom we ye mema na enom nyema be ma bia medro we bi mpa ho da we ye be ma nko apebi na time bia no num bi time bia na edro we na no hwehwemu bia ye ne kyerese mrante ne na eto enso edro we nka wonye nka betimi abo o mo pa ye o mo Akoma FM 87.9 edro we die nka wo dia sanza ya na empanyimfo no wo mo robo wo mo matiri wo ye dai 50 years die wontimi ene abrante enye pe 20 to 30 years enye pe ma ho de wo pe enye pe o de opa ye dan dan ya sa na nyame hwehwe no wunyine no dua bi enyina ne pa obam ti mesrawo memma no ya mo fie 50 years ekọ edu sa time so pa no mo pe engine pa enya sam ke 20 sa no Zahara man capsules no mama ko mama asre no kuro 50 years ekọ Akoma FM 87.9 Kumasi eti no Zahara man capsules no memma no muntu tobi na wayi mienu no wanom wo betimi di nso wanom na mom wo de mesa no konom we ne de a ne okoku obi ba tia na me advice onum anu odin be ma na gina so saa etia na mese mo mfa nsuo ennom Zahara man capsules na enhodwo ne omamuamoa na entimi mo abusuafo manu asi be bia nso no benya bia to be bia obenya bia to be ma wono so woni atenka be me bo a woni atenka o me ma bebre omuni atenka onum adro we bia Akoma FM 87.9 Kumasi ya de se ebetumi aboa wo doctor number ne 0246 348 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 ama kumanwesi yo nyame ensha papa okwa no achia Dr. Maya that's ne ye besan ehia biem okay enunti Akoma FM 87.9 asam no emu aye dem papa Musa ya daso woso Ghana mranche won Musa baby awo bia wo be hwa ma kura nwotwe enegu otwen wo ninim se wo san ne baba akono so awo enunti wo betumi ahwe wo mu nti ena wone no wo ye 5 years akoda wo ne da Musa wo ba no ka kire no da 5 years wo ne da akra ne nso hu no papa da Musa wo ba hwa wo ma enti sasa mra no yeso omudi a ene na Ghana mra akua ene ne bedi to aso Akoma FM 87.9 Kumasi na omusu tumi yes anuoma no ye wo ebi wo ha omo hyeda omo malamfo na omo yes aduro no otumi ka cho se wo ye hwan ade wei se mepe wa mepe wo meye waduro gi se onyankopon be hu mobo enti ade na oye girl no ampa obetumi aye efise ebi anka enye papa se wo oba wo benyem no wonyam no wie ya enu ano na wokọ obebe biemu a na chese wo hu nse ni nipadua sisi ne ho so ebia 5 months 7 months wo ba ya 87.9 Kumasi mo saba be butu so panyan wo wie ya no sa asore kọ wo kwa wo hu ni biem asembe no young girl woman eni aye ne ya te se mesoa na wo bi tenchen na o kansem fun o se on papa send message biem o se bra na busa ekọ ware Aisha no ya busa fo na ya gina hobi na ya gina hobi
And when Nenua. but we will fish him out. They all na ye gina obi sansan fu se ya bi na gina mu anu bi ene ye gina mu na wo bi ye obi ade ya na ne refi se wo nuanom ana wo no so ye nipa wo so ye nipa bi ono kra no se wo se mu se ye nipa ana adwene da ne tiri mu a aka wo ni wo baba wo maako wo twe de wo sirem kra na wo sirem ni bi no wo ma wo mu bi ni na de wo kuma se na be yo mo de hwe wo ma na aye te se ayarefo no omo yare Bema wo so ye bema hwede wo ma aye enye ha wo so de no wadidi no wada na wo kɔ na wo ba wo fro wo malam na wo kɔ na wo ba na wo chi nipa adwene na wo chi mo mfe na wo chi mo ha enti media me ka che ni nua no wo tie o hwe onko no nkoto ne fo na onya de o keka no onko no nkoka che ne se hek masa ka ho kɔ enkola na wabo wo mu agu tojo no koka wo mu ade sese wo ye no nyame be twi nipa bia so o mu mfa ni agoro nyame be twi nipa bia so obi se da ka kire obi ha me kwakoye waduro wo ye hwan me se mefa wo amefa wo sani oma na omu ye ni nyina no omu hwe omu hu yiye na so twen da ho ma wo na emom de maako waye na duro mu nanso arabe ya woti hayi obi aye waduro mesida mu a 87.9 bambo no wo ba mesirawo enye adurasem bo wura ho nom aduro no kotobi nanom bo ho ban na sese hwan na esu o we wo besabo enye se won sama obesaba na wasa kan wo se komiem etika wo se wo si na wo kotobi se wo ko so na wo ko hospital wa ko shebi akone ko shebi na jai da wo che na woni wo nyina wo na wo bre ebra ne ye wo a okay IME time eba me sha no me kan fodi ama malaria fever when me na to wo ntumi ndi de hunam ya wo dia ye time herbal mixture kenje ba capsules se boost immune system baby abeko bia Akoma FM 87.9 0244417669 0244417669 ayiko seasoning powder and you can for ede amount and every ayiko be seasoning powder first team wo na twedam dwana ponche ebe the jollof seasoning powder and fagu jollof nimo na stew seasoning powder so fagu stew nimo na wo ko dwane supermarket bia mu a and ye papa bi ubenya bi mo amoye choba ne restaurant mo 0244 160750 160750 na Bible Center the obi en mesen no mpeni nkase mo yaresa wo ye expert and ye stroke gonorrhea edam efom yade stomach ulcer ukoto dwe sasabro yade ben Akoma FM 87.9 Bible Center won't me kodi aka nyina no obetimi akodi ama to so agogo ya be agogo hospital no tema community 16 la shibi ya ben Bowers Club fracture 4 bar I was 0272 5012 0272 500 012 and 0244 083 482 na ofra bajo so dani ebe trading center de dani eba meshaba malaria fever typhoid jaundice so na me yade wona mre wonum bia ebeko dani to ne ba mesha so wonum atwa wontumi ne de woni mogya ya no ni so biri wo ba ufichi komu aya sempi dani to ne ba mesha eye mane meme dro betumi anum bi na meme nko adro no ene e dani natural ba capsules na meme no mu ebu amu mu sisimi yade wo mbo Akoma FM 87.9 Kumasi dani eba ointment oba ne be ma wo aposo fatwichi ebeko dani prostate ye mema nko adro be ma prostrate na wanum bi na a support prostrate ne kama misi eba Fred Mensa ba samenko apidanke ba dum chemical fre wo benya dani ben trading center wo Ashtown Roman and farmer Shenimo for 0273 392877 0273 392877 na yanye wo so pa na evangelist and pastor yankwe ya din ka bro so enti we dey passion ya kwa enim ya chia tiefo nyina ma ya hwe hu yi de meka no because when he say the girl na ka ma ya kan wa ya na do at the end of the day wa ya na do no say obi so wa ya na do so anya no obi wa ya bonu dwan so anya no enti den na won so wo ye enti de bia wa ya maduro no abefa ofo de say wo ye waduro ya eye wi una wo bre enti den na ya ba ye ho ase kodum pempen so sa mpo a ye betuma fa ye ho adi e na sese ye hwe kire kwan but I think say we are saying ye dia wunya ntototo sa ono na mane no no but e bia no bisu na madefo furo bi mu ye betu fo say ye hwe ye ho yiye
tempesa meka ye hwe abrabo mu na ye ntoto ye yakwan yi se de be ya cause abonefo de omonam atwa ho hia na ma sa abante na ototo se bin se munu de ba no you will fish him out baby onena ma onim se otete baabi and ototo na de ba ye ba yi no na ba studio ha mu na hu se sa Akoma FM media genya baabi bia ba fa bia media genya ani tiwachi ha ntumo ntra baabi nkeka de ope me da se Ernest about industry yen the Ernest ointment abedwa so Ernest ointment yedupa me se won honam ani no honam dua no yensere enya mokwa na wakobo obi kwa de mesere wo honam dua no manenya fe manenya akono fa bi srasra me se wonantam no se de esi kwasi aye no ho na ma me ne hwe ne ba no kunu no ro ne mpabo no no hwe so so ni mu na hwe dam ho hwehwea no hey boy come have you poo poo no akohwe ne ba ne to se na ye be ma ne mpabo ani mu a ne so so ni mu pasa pa ne na kam ho pasa pa etirema sa ya ho anso ns na timisa sa ya ho anso timisa timutirimu ya ho abama ns fanko ya so no so anyama mo anyampa bo mu nko a apampam so ka ho so apamatum so ka ho baby a ointment ni hia etinyampa mo ase ho so mokura mo dia tutu akuro rofofu akuro rofofu mutimi dia ena betimi aye na ye ade be fa dia ya se ya so fosira ni padua ni na besi no sta kampa bo ade sa akona se sabre dia se bibi se ha na akwaje aduro fufu bia odi amia this ns se ena wo adwama so se a obi ato wo ma motuom pompo bo wo mu nya mo de aye so wo mo ma eyam ekro ni na mo de aye so ekọ kona kwaje wo de Sampoli NS ointment. We ya awake natural capsules and not as say Pastor Julius. Awake natural capsules. Na so be. Awake dey go pay. Ma wouldn't say what you seen you bodwa edom aba na yie na wo so capsules aye no e di anche no we benya dom no he na ko ka mi benya ase ye che no wa di ase ne ayi ase kona ko je o de be nom e capsules kwa na mu awade enso awade go bebrebe no ados dodo enti oba won ma wake na be ma no ma wake na bibia tumi aye kama na o kan shi drug lane we benya bi o ke so ke ba repel venture tenata de ba base na pharmacy nisi pharmacy and a rejoice ko for dia ye capsule pharmacy Akoma FM 87.9 Kumasi Osco beef pharmacy and na fe so a hillside ni BB pharmacy Castle Tribe of Judah and a Kumasi Daniel ba Mr. ba Kolona Keba have me any Chris K ubenya bi Fred Ernest it was 0245 079915 0245 079915 and 0276 537701 0276 537701 Evangelist Mami, first story do yetimi yetente ho. Kakra. It's the first story. First story yen kan. And the akuamo ne Pastor Julius na ti wo kan. Ye besere nipa benya wa na firi yare. Akoma FM 87.9 Kumasi. Obapa Christi. Nipa benya wa na firi yare. So wa mobra na firi yare. Obi benya wa na firi yare. Akonti oba na yare aba. Bede na wako. Say matisa China Ukraine you be fa nipa ko free ya visa that's right bia ma ya adwuma that's right na say yare bowa obere no akọ Ukraine so na ombako de yemfa yare ansiri obi Ukraine ombako de omso mbako yemfa yare ansiri obi na obi yare bra na free yare Pastor kasama me medrum no se oba obi 87.9 enko ba bia obi yare ema wo ko gina ba bi sere no a table ni timi dane o ena wo yire na yare ebe timi adane be ma wo hoden timi abegina yire nim ka che ne se me de be yo ho ade de me de ko ware oba fofo master dwene mienu sila yanyini bi wo fon no fa na be kire unso wodie eya ne ye frɛ wa na wo mfa no a na fe ye kwa na toto ayampia e na abasem ba na ye me dwuro na me ntiase ya frɛ pipipi no mia so pipi mia so na wo de na wo yire enya no na se de tie bia ne ho beto no se de tie bia obesore anante na table no be dane na mema kwa de ye de ba ye mo bo che ma
bɛdɛ wa jonso bɛdɛ wa jonso bɛdɛ wa kodware bɛdɛ sábẹ lọnu sọ tiẹ jìnnà lọnu sọ abẹ káàkiri ọsọ ọdún bá bẹ tẹ̀lé nkyɛn no yẹ nkọ́ amu anum deɛ ɔno sì di kòkyi hɔ na bɛ wusɛ wiase ɛyɛ mienu nti yɛ bɛ srɛw mɛɛma no yɛ srɛ yɛ ne a duru se ya mo mi nya ahumɔ borɔ ma mmaa no na yɛn nsa mpagya wɔn nyina wo bi deɛ no wɔ mu ana ɛkɔ awurade nhyira mo. Akoma FM. Enifa nwɔtwe deɛ wodi aba wiase a yɛ bɛ srɛw nkwalaa nwɔtwe yɛsɛ wɔ saa wɔ yiri no mu wɔ na sɛ ne ma nya nwɔtwe o na wotoa na wo shafa nkorɔfoɔ saa yɛbɛsrɛ wo isa ɛna deɛ wo ho ɔden wɔde kyerɛ wobɛtɔ hɔ aduro na atwa wo ho ahyia no ɛmfa wo nkɔ awie yɛ da busa wo nananom a ɛhyɛ aseɛ baabi aduo mu kɔsiiɛ na woanna wode wo ho to soɔ na sɛ nantwie dua anka no to bra wɔduru ma ayɛnka wa wokɔtɔ akura ka hu sɛ nkyɛ wɔ wo nsɛm meda sɛ ɛno nti wo Akoma FM 87.9 sɛ yɛ sɔvo haw no ɛde ama wo nti wo haw a na wabɔ mmɔden a ɛde aba bɛrima no ɔnhwɛ nkɔda no bɛrima bi adi wawu wɔne na yɛ agyapadeɛ wagye ɔbaa bi adi wawu wo nso yɛ bɛrima wobɛtumi de aba na kyɛ sɛ yɛaka no nyinaa ɛde ama wo ɔsɔfoɔ bi adi wawu malam bi adi wawu odunsini bi adi wawu kyɛ sɛ ɛmina deɛ yi bi wobɛtumi ɛde aba sɛdeɛ wɔhaw no ɛsitie bi ano bɔ mmɔden ano bra wode ba yɛbɛsom yɛwɔ askwa yɛne mmɔɔ no ɛna ɛdi ɛnhwɛ ne mu yɛnyɛ nkratoa kakra mmerɛ ne yɛba na yatoa so ɛde ama mo Waterfalls Drilling Enterprise Akoma FM 87.9 nsuo no yɛn ne yɛyɛ ho adwuma yɛkuta machines ɛyɛ kama na yɛtu a ɛhaw bia ɛni ho ɛmmɔka ngu kwa mesi sika ho ɛde sika woyɛ te sɛ hwini munyi wo twea yayaaya enti woyɛ adeɛ bi apɛde oni mu yɛ na wɔnyɛ ma wo na wo ho ankyerɛw Waterfalls deɛ ɔmutu ama ho yɛwɔ baro nim site yɛne na yɛbi ɛba clinic na wɔabrensa kuro mu ɛwɔ dwo so frɛ yɛ no 0246 265707 0246 265707 Integrity Natural Clinic baby yɛwɔ ɛyɛ Ghana legend yɛbɛ mention government hospital no Akoma FM 87.9 Integrity lab services no yɛwɔfa ɛna ultrasound scan bra na yɛntwa scan no bia bi ɛna therapy ɛyɛ massage no yɛbɛ massage o body no eturo bi a ɛyɛ ne nipa obrenti yɛhia massage kakra na aboa ma nipadua no etumi asisi ho so na ebibidra yɛde sa yadeɛ deɛ wo pɛ baabi ɛwɔ a ɛyɛ Dr. Asante akache ɛyɛ Integrity Natural Clinic ɛne sɛ yɛyɛ bi ɛwɔ man Ghana ma bibidra no yɛde bi firi Malaysia Hong Kong Australia na afɛ Japan India na yɛde abama ma yɛme bɔbɔ so yi wɔn ma bibidra ano ɛden ɛno nti ɛyɛ san yadeɛ anasa wɔn akɔ ɛnum yadeɛ bi a wɔde bɛkɔ ɛyɛ Integrity Natural Clinic Dr. Asante ayarosabea no wahwɛ no mpemu yadeɛ bɔmɔdeɛ na ɛfa bra na adwada kwesi memne da 8 a.m. to 4 p.m. yɛyɛ adwuma fɛn wɔ 0243 459385 0243 459385 na Dr. Asante na pom di adwuma efo no bɛgye so KFSU Travel and Tour and Recruitment Agency ɔsɛ bɔmɔdeɛ no bra na ɔno nyɛ hyehyɛyɛ ansa no ɔmfa wo entu kwan ɔno deɛ woba wɔno bɛtra se no ayɛ hyehyɛ wɔne nye ho a na wokɔ na ɔyɛ wakwantua no nso adwuma na sɛ ango through a usika no otwea ne back at the mark KFSU ɛwɔ sɛ emena high tension from 0278 Akoma FM 87.9 Kumasi 902965 na obegye wo so na Dr. Fokuo bomodia na Dr. Fokuo de hamakasa wotena bebuom ebia na eyensa no watom ntentan anapokra se adwaman mo woje ho a enye upeso otu free ho enso enye ye syphilis gonorrhea chlamydia oba odepo a wo pe awo wagubu ana diabetes hypertension hepatitis B ni si yade ben na on the fat Dr. Fokuo akachi a wonche no na ontu enfama ya wopechi number 1 kwasi ada de kwasi fiada ye adwuma 8 a.m. to 5 p.m. Dr. Fokuo wona wodi adanse akwaja ya show Akoma FM 87.9 Kumasi wo beja ya show dada no wo ba wonro ne yade achew wo afi na wo ba no so wo ba ye be show lab ne bibia ka wo bebo nyina no 200 Ghana cedis per na wo betua de aka nyina no ya fa Fred Dr. Fokuo 0242 155935 0242 155935 and 0507 07
9199 na yenye wo so bibia entumi nye kama enfama 7-bedroom house say yeton enu nti bomodi ai se nkoto asase na obi adi wusika anata ase ba ko behwe ne yeton manipa begusika kokam edan we de yesi ne preko bibia Akoma FM 87.9 Kumasi so ho kitchen washroom 24/7 ensure poly tanks dining doors windows ne garage bibia kama frayan e was 0540 368362 0540 368362 na yanyo so etiefo yetwe ho aba yeba yebekwa ahoma so Oh Jesus Asuo atware okwan ama okwan atware asuo afai ne ehunu paninu wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa ato afa ho wona wonkasa mu abuo enwodwo yade adwene mu haw hepatitis B dwa no ahifie wonso wokan Akoma 87.9 Kumasi 87.9 abrane ya wode kire baabi so no ewo na wode ahaban sa nkonya no ma anitie ani asudue Mira ana wo kaniti asa na no madamfo afiamanu enya kwes no miamiaso me pacha oba no ne yidi million nso kan sesa na ne kunu de nam wo sunsun enti na wo kunu wo hobi wo kunu kwadwo jan wo hobi o hobi what's de na ekoso what's ni nyina ade no ye ade no ye mimi na na edi nkobo ade no ye pacha do ye ne se so no do so Akoma FM 87.9 Kumasi ba ku so mo fanko kurokasi mu obi abia ahemfie no mo nko kan asem no wo afi de mo so obebo kanti wo nko nti wo mo kan wo wa eno mo kan asem no e wo wa wo mo kan asem no Pentecost da ba ko no no ye odi kuro ampofo wo kan asem no wo se me mabusuafo eni wo binti mabusuafo ni wo binti no ma ya asem ne basa na dem wo odi ekoso no nyina na wonyi obi asotre obusuafo asotre mbetimi abeta wachi me ka kire me frɛ me ofa no mo bo mama ne bema no wo ka se wode usebe mo fa nche me Akoma FM 87.9 Kumasi bibia ya da wo hu da wo dware am abetete or something pacho da bi ene esidan na mo amisa se sade esidan wo hu se wa de no eye ne fenti no obe huhum no obe fa kura de aye touch so wasi sunsun mu na wafa sunsun no ode adane touch no 360322498037 and 0243114497 name a lifestyle reform health clinic oh and you said we yadie ni sitie dia na Kumasi and you na benya yaresa ya diagnose ni pedua ni mu hunu yadie bia ewo mu na fe ya yadie no ankasa eho adwuma lifestyle reform health clinic ya so yade yetu yade ase enu nti bomode ne behunu Dr. Steven Asiedu na just medically we train ankasa ewo eye Department of Herbal Medicine ewo KNUST enu nti yade bie ni wa Dr. Asiedu eba na kachia ontutu ase bema ana oba ya mopa wo bema oye krawa oba ye fra obonini ukọ fichire nsempi enem ensan yade wo brabuo ene woto chima eye kidney no na wato chima eye prostate 87.9 Kumasi sciatica ana wo blood pressure no e wo so ekosro kra dodo and afa diabetes emfa nkọ ba bia o lifestyle reform health clinic Dr. Steven Asiedu akache and e wasa wokọ ya diagnose ni padua nimu an ya mamo adura eye organic chemical bia no ye ndronim eye organic emfafra wa bia enim lifestyle reform health clinic ye wo Kumasi Abrepo Pentecost School Junction wa Kumasi Abrepo Pentecost School Junction ewa ene ye wo kwasi da kwasi efiada lifestyle reform health clinic Dr. Asiedu ye wo ho ya ye hwe we yade Freya 0502 87.9 2975 0502 412975 and 0208 478686 0208 478686 just a woman o banko ade a wo ho ebeto we dey ne ba bia frefre Mini aba ko ti papa bi mini aba ma papa bi mini aba ofakwate ni masoma santima pon ku fiase no tan coach ofakwate yeti mini aba mini aba ma na wa fama me na ngu kona pon wo twe
Senior, but no one shall open one and sharp an animal war. Miss Sebema, maybe 87.9. You won't shall one and show and yes, Srano, yes, a will be on your chin and musician. The amount much the amount of amount for the budget. I had a quarter down Wabu. It's me of the home one thing. Not yet, Senator Fata, Mamma, and the other told me. That's me of our baby. Miss Mendas, a power within the baby of free. Hello, Marcus. Yes, you're just mirror. Marcus, Stella, Mohammed, Aputala. Okay. Marcus, Stano, I'm Sabano, was a Sereno. Except with your task, no Mudiano, or Filipana, who I'm telling you, I'll find this new Sereno. Again, yeah, that's a papa. We didn't baby a free. 87.9 Kumasi. Hello, we didn't baby a free. We are from Abdullah, because it's your commander. Abdullah, it's you. The man again, because I was in the Catanacra, you can hear. Yakatan, I want to make a do still at the two in Mintina with the other Momo come on to change in a chicken with the other because it's a Chiana was a children. So one year, the ordinary corner and more. Still the two in it. In Timon, Mum, and I'm sorry, and I'm on Conjino. And yes, I am what. Yeah, that's a papa, Panyame, and Shrow. Yeah, watch it, no. Okay, we didn't baby a free. Hello. Yeah, we didn't baby a free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, Andrew. Almanya patasi buzu mope. Maku, I don't know what it's all about. No, Anka onti me trust me no polo what you say. It yes fresh. Say, nya be di mu samu de kwendia so no. O say eduno be ma na etini sane eduno ti sa. Enya ne pe ni se wona na wo sa anwo kini because ko free o. Why? Yes, fresh abeto money o di ombe na bibia atuto yi. Yeah, that's papa. We didn't baby a free. We didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Akoma FM 87.9. We didn't baby a free yet you. I saw me so quite say FM Farida. Okay, Farida Quay. Maa Akos, me pass so say na say me a victim wo mo. Ma komu bida. So what it's true I won't be ni wa obetimi aya. Okay, and the line address or see a chicken or fem bida. Would anybody be a free? But you make a testimony. Okay, yes, you. I'm Pacho Marcos with you. Nanisha movie, any program, Monamoyan. Bermano. In fact, Obano, Unia Hoto, what it shows. Akoma FM 87.9 Kumasi. Share a soap on any idea or move or come but such a much now for Nacolano. Okay, yeah, that's a papa. We didn't baby a free. If I saw me the Akos, me free tamale. Okay, Ako, I'm great. If I saw tamale, northern region and Casa, Sammy, Manasano, Moye or Hamu. And Sled in Yasa or Bois, Memanasano, Moye, a man also Bisano, Monsoye, Mema, and Sled in them say, to free and so to read them Sama, Momuano. Yame and show pa. We didn't baby a free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello. Yeah, we didn't baby a free. Yeah, okay. Pastor Kasafi Shedo, your family. Let you know, your brand and your one yard. They were Kasan crashes, so what is in ye. But it's in a Kasan top on some one away. Yame and show pa. We didn't baby a free. Rabbi, do I for? Okay, Rabbi, first case, you know. My ready, Madame Roma. Money, actually, man, this and the pa. Now, yeah. Now, Batman is so for Akoma FM 87.9 Kumasi. Why are the other war so now go for one? I'm with you, Cogen, why are the other two, my Batman? Also, that I will so me, I'll be with the idea. Yeah, that's a papa. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Pastor Grandma, you know, okay, young quay. Pastor, me yesterday, lady, not some other kind. Sir, Bama now, I don't know, no, I will eat. Oh, sir, I wanted to mean, Jimmy, so I want on a 3 month. Oh, what is that? First, you know, I said, oh, yeah, I'm 87.9 Kumasi. Oh, yeah, I'm going to climb by your dear.
to me jindi say wa ware na proper but first na ye ne say wo ba je you know na no so I simple I akoko na e yes amamre no so the lady ni kan say wo tue na ntwe mienu maane na tie boy de I don't know to me na ntwe mienu ma na o timi nye fa akoko na nkoye sa amamre na kora na be ye ne de so there's one thing if you had to say lady ni maame and the man na ye arrangement say bema no ye ne ba no ewo ma no ema ono maame no Akoma FM 87.9 Kumasi impossible say obetima ye oba ho ade a wonyi amamere nkora ne be ye odia okay me da sepa wonchemu ade ma no ye be find out ne ahwe wodi ne ba bia frefre oh want to me enyina so wodi ne ba bia frefre hello wodi ne ba bia frefre Bindi irano so frefre hohoi okay yankwe aso yeah no bakano yes I know me do me kata through hohoi bet me Germany Akoma FM 87.9 Kumasi Mano ayana through wana Mugera na dino say one farmer ne do na ano your concept wana atua wadi ye na wana no no wuti na do na wata de na ano kokoko na nkura kan oh okay me da se papa hello we didn't baby afefre hello your friend is Caesar okay yes here where we are yeah abayo no actually me nim baby a wo mu tongo baby a wo mu free but me so me free ho papa na o ka se obi betumi aye obi ho ade a wo mu nya sa eyi bebre esi because eno no ye mbisa but nantwi de ye bisa enti se ye bisa wo nantwi no ene de obetumi am bebre aware a wo mu enye sa de no ewo ho but nya eye e how ne se aba ku nkwada ba ku it a ho show mu no eno ne ehwo a eye how kakra enti me pacho senka munhwe na mundi sujuma e mo no se be ya oba no so no batono kakra okay ya da se papa 87.9 Kumasi okay ono entumi enyina so ya Akoma 87.9 FM kuma mun sam dwumade no a na yeguso da wi ye de ema wona hyane so se phone in segment no ya Yona pharmacy wi wonom na so asene wode impressor capsules and oil na badwa so ni nyina ne se wusisi na ye wo ya wanya kwanhia ema wo no mpe ne ho aka wonkasa ne ho aka na mesrawa da se wonante enye yensuo toto ye maama ne musasabro SSB mesrawa da wo hia se obenom impressor capsules no na fe wode oil no atwitwe faako a eho eye wo ya no ana anonu mu eni gina obewu se pen na no astate ebre ase ebewi akire na kwa wontehwe anu nti bomodian na frɛ Ayona pharmacy ewo 0243 123 224 0243 123 224 ofrana woni o medi nkomo na je se wo mo abrewo edro no ebi etu na bibia aye kama ede amao ye wo askra ye ne kumase mo na edi enhwene mu nti ohaw bia wo bia no na wabomode entutu meka no aba obi fra wosema ye giska ese da bi ahade onye yenye kapra ya tokro dem ni nyina ne se obefaka na wadu ha ni ahye aye bibia ede amawo ene yene ye mpanimfo bi eba bedin komo na afe dia wo pesa wotie bia no nti adwadifo no eye wo bia sade sesa interview we ubetumi atwe aban wo radio no wo TV no Facebook eguso a ye streaming Akoma 87.9 FM YouTube Akoma TV Plus ubetumi ahwe bi yo ho Onua TV, Kings TV, Osakrom TV, Papa B TV, Star TV, Odo TV ni nyina so o hwe dwumadie yi bi so ewo ho mamema mempanimfo yi